Дали луксузот може да се купи или се создава? И кој одлучува што е вкус, а што е скапа грешка? Дами и господа, добродојдовте во уште едно издание на Бизнис класа. Јас сум Мишко Иванов, а во ова издание говориме за мебелот. Какви приказни може да создаде особено луксузниот мебел? На самиот почеток не заборавајте да кликнете лайк и сабскрайб на нашиот YouTube канал Мишко Иванов и секако на социјалните медиуми Facebook и Instagram. Продукција 10 и Diners ве водат во уште една приказната на Атлас Софас. Со мене Ема Цветковиќ, директор за стратешки развој. Добре дојдовте. Bolje vas našla. Атлас Софас е бренд кој што конечно во Македонија дојде и луксус. Сега, што е луксус? Или прво, кој е Атлас? Што е Атлас Софас? Atlas Sofas je brend, srpski brend nameštaja koji potiče još iz 94. godine, kada je vlasnik, danas je jedan od vlasnika takođe Atlasa, započeo proizvodnju sa svega 3 radnika i sa idejom da napravi vrlo kvalitetan nameštaj, ali i od kože. I polako je vremenom ta ideja rasla, firma se razvijala, rastao je broj zaposlenih, trendovi su se menjali i danas smo tu gde jesmo. Mi smo firma koja je stara preko 30 godina, koja ima neku tradiciju u izradi kožnih, ali i štofanih garnitura i koji rade onako jedan vrlo lep i rekla bih luksuzan nameštaj. Почнавте со тројца вработени? Сега колку сте? Sad smo negde na 125, možda do 130 radnika, bilo i više, pa manje, ali sada kada pričamo o tom broju, pričamo o proizvodnim radnicima, pričamo o administrativnim radnicima i menadžmentu, prodaja je potpuno odvojena od toga. Ајде, дайте ми го делот за Македонија, пред да ве вратам пак назад на приказната. Како се десила Македонија? Pa Makedonija je nastala sa idejom da se proširimo na tržište regiona na neki drugačiji način. Mi jesmo već tu prisutni godinama kroz salone naših distributera. Recimo, mi smo u preko 60 salona u našem regionu. Međutim, shvatili smo da kao biznis model bi bilo bolje da pređemo na neki franšizni model poslovanja. Koji je za nas potpuno nov. Nastao je, gledali smo prema uzoru iz Beograda koji je pokazao veoma dobre rezultate i funkcioniše kao franšizni model. I ideja se rodila. Mi smo planirali prvo da otvorimo neka druga tržišta, međutim, igrom slučaja je to bila Makedonija. Iako je bila u planu, nije bila u planu kao prvo tržište koje se otvara, ali je onako savršen sklop nastao. И како вам се допада? Veoma. Македонија? Veoma, mislim. Има потенцијал каде е луксус у питање? Sigurno. Sad se dešava jedna tranzicija u odnosu na neki prethodni period. Mislim, ta tranzicija se dešava u celom regionu. Postoji u Makedoniji jedan stabilan rast i ta srednja klasa već drugačije i gleda na luksuz i na nameštaj i na tu potrošnju. Mi od Makedonije očekujemo neki stabilan rast, ne očekujemo neki sprint, neki brzi rast, nego jednu stabilnost, dugoročnu saradnju i mislim da tržište ima veoma veliki potencijal. Evo sada se dosta i gradi, planiraju se neki novi projekti, dizajn zajednica se polako aktivira, postoji zajednica i arhitekata i dizajnera interijera koji su sve više edukovani i ljudi sami sa tim putovanjima međunarodnim i sa dostupnošću društvenim mrežama, odnosno prisutno na društvenim mrežama, više su edukovani i promenio se prosto taj mindset i sada drugačije gledaju i na dizajn i na investiciju u nameštaje. Кога ќе се спомене Атлас Софас, првата асоциација е луксус. Тоа е бреме или е предност? Pa, Луксус, укупно на ове просторе бивши Југославија. Pa i jedno i drugo. Ja iskreno ne volim reč luksuz
iz razloga što je danas ta reč dosta istrošena. Mnogi stvari se podrazumevaju pod luksuzom. Sada, ali ako gledamo na pravi način, luksuz se danas, odnosno shvatanje luksuza se promenilo danas. Ranije je to bilo vrlo glasno, ljudi su želeli veće, skuplje, vidljivije, ali sada pričamo o nekom luksuzu u svakodnevnom životu. Neki privatni luksuz, suptilniji, i to je ono što mi ciljamo kroz Atlas. I kako da definiramo onda Atlas Sofas? Luksus ili ne znam kako da uradimo definiciju? Pa i tu smo negde, mislim, ja samo, to je neko moja perspektiva te reči, luksuz u nekom drugom smislu. Luksuz u životu, luksuz u svakodnevnici, jedna elegancija, sofisticiranost, dizajn, ali kvalitet jedan pre svega koji stoji iza svega toga. Se plašite дека може би тој збор луксус ќе допре само до одредена категорија на луѓе, па затоа циркулираме со имињата, или напротив таргетот треба да биде специфична група на луѓе? Pa mi jesmo se jasno definisali ka toj nekoj određenoj ciljnoj grupi, jer i ne možemo ići na sve. Jednostavno neka široka masa nije za naš nameštaj, ali opet i sa te strane ne pričamo o ljudima koji su samo platežno moći, pričamo i o ljudima koji su sada svesniji. Ne moraju, možda će neko na drugačiji način da odvoji za taj nameštaj, zato što je sve, to su ljudi koji su možda putovali, koji su bili u lepim hotelima, koji dizajn shvataju na neki drugi način i koji će možda samim tim želeti da imaju neki drugačiji komad u svom stanu. Или веројатно да свате као да е тоа инвестиција, која што прво има гаранции, која што ќе трае повеќе години. Отколку поевтин намештај. Pa upravo to je nešto što i ljude odlučuje za kupovinu. Sada je negde ta sigurnost u odluci kada kupuju nameštaj, žele da budu sigurni da su napravili dobar izbor u smislu cene, kvaliteta i da imaju tu neku vrstu sigurnosti, ali takođe žele da imaju i personalizovan nameštaj, žele da imaju priču iza, žele da znaju odakle to dolazi, žele da imaju jedan transparentan proces koji dolazi iza svega toga. Почнувате, себе враќам назад на приказната, почнува собственикот со тројца вработени, денес сте околу 125, 128, tako купно. На 60 како кажавте, 60 продажни места се вашите производи? Da. Низ поранешна Југославија или и пошироко? Šire, mi imamo i neka prodajna mesta i u Pragu i u Bratislavi. Radili smo mnoge projekte koji su i u Evropi i čak i mimo Evrope, u Rusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, znači išli smo veoma široko. Sad jedan deo naše strategije ranije nastupa na tržištu jeste kroz distributere, drugi deo je kroz ta opremanja hotela i tako dalje, što su negde potpuno različite sfere i drugačiji je prosto i proizvod koji ide za te projekte u odnosu na ono što ide ka krajnjem kupcu. Ali da, mi jesmo prisutni u regionu, ali sada želimo da budemo prisutni samo na neki drugi način. Со колку пари го почнува бизнисот, собственикот? Со колико новац почиње власник? Pa ne znam ne znam za tačne brojeve, znam da je prva radionica čak bila u garaži. Znači da su to su bili projekti koji su rađeni, mislim projekti, to se ne može zvati ni projekat, nego to je nešto što je rađeno onako iz ljubavi sa svojim prijateljima koji su tada bili sposobni da to nešto naprave i što je najzanimljiviji, ti ljudi su i dan danas tu u fabrici, iako na neki penzioneri su, ali vole da učestvuju negde u procesu proizvodnje, jer su to modelari sa izuzetnom veštinom, ali sigurno sa malim kapitalom je krenuo. Od garaža do, ajde da kažem taka, imperije ili... Pa fabrika od 6.500 kvadrata, da, velika fabrika. Pa to je baš велика фабрика. Jeste. А приходи како се движи? Затоа што ово су, ајде да не говорим луксус, али
ipak su malo skuplji proizvodi. Pa da, mislim, Koliko su godišnji prihodi? Pa sad Ne zavisi. interesuje me profit, nego prihodi onaka, znate, zato pa što... u brojkama nekim, ako pričamo, to su 4 do 5 miliona eura. Ali su, mislim, nameštaj je specifična industrija i sada zavisi kakva je profitna marža na kojim poslovima. U Mislim, Dubaji ima nešto ili ne? Zato što Dubaji, Dubaj nažalost- je ono sinonim za luksus. Pa imali smo neki projekat koji smo radili tamo, ali nažalost sada ne, u ovoj situaciji kakva jeste. Radili smo i Rusiju veoma dobro i Ukrajinu, ali su se taj tržišta isto zatvorili pre više od 10 godina. Ono prema čemu smo se usmerili jeste tržišta Evrope više. Radili smo dosta za Francusku i Nemačku. Ako sumirate, kada najdobro stoji Atlas Sofas u ovom momentu? Kada najmnogo se prodava? Pa mislim, ako gledamo posljednje godina, mogu da kažem u vreme korone i mogu da kažem ova godina, što je vrlo interesantno zbog nekih projekata koji smo dobili, investicija koje su napravljene. Gde? Generalno, gde se najviše prodaje? U Srbiji, ne znam, u drugih zemalja? Naš biznis je diversifikovan, mislim, mi prodajemo na različite načine. Sad kada pričamo o toj maloprodaji, najviše se prodaje u Srbiji. Imamo tu veleprodaju po regionu i to je negde možda 50% poslovanja, ali ostatak dosta ide kroz opremanja hotela i tako dalje, gde, opet kažem, ide malo drugačiji i program, ali da, to je nešto što radimo. Ajde vaka, da li Balkan konačno uči što je luksus? Pa da. Ili uživanje? Da, recimo, mislim, to je interesantno pitanje, jer ja stalno pominjem da to nije negde naša krivica, što smo možda bili manje osvešćeni šta je to luksuz, nego jednostavno isplet svakakvih okolnosti. I žao mi je, recimo, kada odem negde u inostranstvu, kada vidim koliko je arhitektura određenih gradova, koliko se vidi u stvari jedan identitet naroda kroz njihovu arhitekturu, što nedostaje u stvari u našim zemljama regiona, koje su prošle kroz neka dešavanja prosto gde mi nismo ni imali priliku da razvijamo ni tu dizajn zajednicu, niti naš identitet u smislu arhitekture. Tako da mislim da svakako tu se dešava nešto. Opet vraćam se na tu priču, ljudi su osvešćeniji, više putuju, sve je dostupno danas u svetu kakav jeste i pa se mindset menja, ali ta korona koja nam se desila pre nekoliko godina gdje smo imali fantastične i promete su ljudima promenila svest. Praktično svi su počeli da renoviraju. Jeste, svi su počeli da renoviraju i imali smo stvarno odlične godine, odnosno tu jednu godinu. Donela je i neku drugačiju svest o važnosti doma i u stvari šta je taj luksuz u toj svakodnevnici. Da on ne mora opet, da vraćam se na to, da ne mora da viče i već može da bude i suptilan i da je luksuz u nekim drugim stvarima. A koji vi je najskap proizvod ili ne znam kako da ga definiram, najdrag? Što je ono što je najskapoceno kad je Atlas Sofas u pitanju? Pa mislim, Atlas Sofas kao što što je ono što je najskuplje, a što je najjeftinije? Pa upravo to, naš sam naziv govori šta mi u stvari najbolje radimo. Kad sam pričala o počecima, odlično se sjećam priče vlasnika kada je rekao da kada je otišao prvi put u Italiju, želeo je najbolju kožu, najskuplju kožu i nije tu kompromisa bilo i jednostavno želeo da napravi dobru kožnu garnituru. I mi smo oduvijek bili proizvođači garnitura. Sad trendovi su menili, pa je to, kažem opet, krenuli smo da radimo štofane i to jesu naši najskuplji proizvodi u koje mi najviše investiramo. I koliko čini jedna garnitura? Koja je najskuplja garnitura? Pa sad je to baš širok opseg, zato što mi imamo, 6 kategorija cenovnih štofova, 3 kategorije kože i sada ako pričamo o eurima, jedan trosed može biti i 1000 eura, može biti i 3,
4.000 eura. Mislim, u zavisnosti od materijala koji se primjenjuje na samom A ima proizvodu. 10.000 eura? Ima I, proizvod? ima, naravno, ali ti proizvodi uglavnom su već i konfiguracija. Aha. Zato što naši proizvodi su modularni, prilagodljivi, personalizovani i onda spajanje različite konfiguracije, to mora da bude neka možda garnitura u najskupljoj koži koja je 4 metra puta 3 metra. Mislim, imaju ljudi koji kupuju tako velike garniture. И што добива клиентот кога ќе го купи најскапото од Atlas Sofa? Се чувствува поудобно? Кои се предиспозициите на гарнитурата? Освен оној уметнички дел, предпоставам има и други предиспозиции. Pa ima naravno, ono što se mi trudimo da negujemo jeste taj trajnost i kvalitet, to je nešto što se mora podrazumevati kada je u pitanju luksuzan nameštaj, ali pričamo o tome da svaki kupac dobije i Da li ima veoma udoban proizvod i ergonomski vrlo prilagodljiv i kad kažem udoban, on mora biti ergonomski dobro odrađen. On mora da bude udoban. Apsolutno. Mora da bude udoban, ali dobije i neki drugi osjećaj. Znači, samo ta sigurnost i dobije transparentnost. Jer mi se trudimo da izgradimo i tu emociju. Jel, da zaista naši proizvodi pričaju priču. Цветковиќ, како се гради бренд кој што продава емоција, а не производ? Тоа можеме да го заклучиме од разговорот. Ви практично продајете емоција, уметност, производ, да сад мешам српски и македонски, да не сватат луѓето дека, знаете, уау, ова е премногу скапо за мене. Како се создаде еден таков бренд? Pa to je i najveći izazov u poslu. Mislim, emocija ne može da se prodaje ukoliko ne postoji u samom proizvodu. Mora biti negde utkana u proizvod. To je moja neka vizija, ali mi se trudimo da tu emociju prodamo i kroz iskustvo. Odnosno da predstavimo tu emociju. Pa dobro, 32 godine. Pa ne mislim samo na to, tu vrstu iskustva, mislim i na iskustvo kada se materijal dodirne. Mislim na iskustvo, mislim na aktiviranje čula, i to vizualno iskustvo, taktilno kada se dodirne, kroz muziku kada se uđe u naše salone, kroz mirise koji su u svakom našem salonu. To je ideja tih franšiza da prosto čovek kada izađe iz salona, kada zatvori vrata, izađe sa jednim mirom i sa onako lepim uzdahom. A koliko je teško da se sozdaде bренд? Teško je. Teško je pogotovo kada se percepcija, kada je potrebno promijeniti percepciju o brendu koja je već kreirana, jer kada se radi sa brendom koji ima već neku tradiciju dugu, jel? Ali i određenu percepciju da je to nešto što je staro, odnosno nešto što je već dugo na tržištu, kao i neki brendovi srpski koji su bili ranije, onda je potrebno raditi dosta na edukaciji i na upravo toj promjeni percepcije. Ali kako? Pa polako, znači polako, strpljivo, kroz kvalitetan rad, kroz upravo onu transparentnost o kojoj sam pričala, da ljudi znaju šta je to iza i da dobiju neku sigurnost. Koja je bolja reklama? Ona na televizije ili ona kad neko kupi pa kaže Atlas Sofa, to je to? Uvek ta preporuka. Ta preporuka je najbolja reklama. Uvek je preporuka najbolja reklama i mi ranije smo samo tako praktično i u neko drugo vreme i radili. Danas je to malo drugačije, danas je to, postoji jedna neophodnost prisustva i na društvenim mrežama i tako dalje, ali svakako uvek je preporuka broj 1. А што бара денешниот купувач или муштерија кад воли да купи скапу гарнитур? Šta traži pravo ovako kad uđu u prodavnicu, u salon? Pa opet se vraćamo na to prvo iskustvo. On je rešen da potroši novac. I šta generalno traži? Ne pričamo o hotelima, pričamo o krajnjem kupcu, ali prvo traži to neko iskustvo. Traži da se osjeća poštovana kada uđe u samu radnju, ali ono što traži u proizvodu
traži upravo taj jedan odnos da zna da je kupio dobru stvar za novac koji je uložio. Traži sigurnost u stvari. Traži personalizaciju. Da se proizvod u stvari uradi prema željama kupca, da može da se prilagodi kako dimenziono, tako i materijalom. Najčešće to ljudi gledaju kroz boje, ali i kroz materijale. Traži ličan pristup praktično. И сега можете да направите, предпоставам, врз база на искуството и анализа. Ние на Балканот повеќе сме сиромашни или само имаме лош вкус за луксус? Pa to je opet, mislim da nijedno ni drugo nije u potpunosti istina. Mislim da je to opet period tranzicije, da mi ulazimo da smo edukovani dosta i da već bolje i drugačije shvatamo luksuz. A sad kako nam je tržište, kad pričamo o siromaštvu, mislim da za naš proizvod uvek postoji i kupac. Jer i kako se menjaju i trendovi na globalnom tržištu i europskom tržištu, znači postoji povećana potražnja za luksuznim proizvodima. Proizvodi koji su masovni su više ugroženi svim ekonomskim dešavanjima, ali ovi proizvodi koji mi radimo, oni jednostavno postoji jednostavno poveća potražnja i zbog prosto dostupnosti svih sadržaja i informacija koje su oko nas. Tako i naše tržište, mislim da je to jedna lepa tranzicija koja se dešava i da ljudi su sve spremni da kupe nameštaj da investiraju u stvari u nameštaj. A можен ли е луксузен дом bez da potrošiš iljadnici? Pa naravno, apsolutno. To je i naša ideja da se napravi luksuzan dom i da bez previše potrošenog novca, da ne pričamo o nekim italijanskim brendovima koji preterano košta, ne pričamo o 10 komada koji moraju da viču u prostoru, već pričamo o 1, 2, 3 komada koji su akcenat u prostoru i koji daju upravo taj neki osjećaj luksusa. Sa tim manje više. Цветковиќ, генерално луѓето купуваат статус или удобност. Знаете, ние малку патиме од тој момент. Така, имам гарнитура од Atlas Sofas и то по дефолт значи дека е скап. Pa ljudi kada imaju, mislim, ne možemo bežati od statusa. Ljudi kada imaju dve iste stvari, koje su slične kvaliteta i mogu da se porede, oni će se ipak odlučiti za status. Tako da kupuju i status, naravno, ali kupuju danas i udobnost, kupuju trajnost, kupuju kvalitet. Mislim, jednostavno, kao što sam rekla, žele sigurnost u odluci. A хотелите или бизнисмените кои што сакаат да опремат канцеларија, се обраќаат кај вас, имате фабрика која што може по мерки да работи и оно што го сака клиентот, или имате готови производи кои што ги нудите? Zavisi od veličine projekta koji radimo. Kada radimo neke veće projekte, onda radimo prema dizajnu klijenta. Aha. A što je veći projekt? Naprimjer, koji je najveći projekt koji ste radili? Pa evo, trenutno radimo Expo. Opremanje svih stanova. Expo, to je oko 1500 stanova, tako da tu ima oko 3000 kreveta, oko 700-800 garnitura. To je jedan veliki projekat, ali radimo i velike hotele. Radili smo Mercury Pullman hotele u Sočiju, za olimpijadu smo se pripremali, na primjer to. Radili smo hotele na Zlatiboru, Tornik hotel, 5 zvezdica, uglavnom radim hotele 4-5 zvezdica i dosta njih smo radili, Švajcarska, Hrvatska, dosta tržišta smo pokrili tako. To je zahtevni posao? Vrlo. Radili smo, na primjer, i za Mercedes, opremanje svih Mercedesovih salona, ali tu uglavnom radimo pod nekim drugim brendom. U Nemačkoj i u Francuskoj. Da.
Aha. Tako da to je, nema nikakve veze sa našim dizajnom, takvi projekti kada se rade, ali smo radi vaša sposobni fabrika. ali radi Vaša- naša fabrika Aha. u potpunosti od razvoja proizvoda do mislim, isporuke do kupca. Aha. Koliko vreme je potrebno, na primjer, da se, ne znam, evo, za Expo koliko vreme radite već? Pa za Expo smo krenuli da radimo od februara, od 2. meseca ove godine, a To je- i sve treba da se isporuči do kraja godine, znači sve Aha. to ide po fazama. Expo je 2027, tako? Da, Mhm. do kraja godine mora biti sve opremljeno. Tako da tu smo u taj projekat smo ušli kao konzorcijum od 9 firmi koji opremaju zajedno taj projekat. I, Expo, da. aha. I tu opremujete stanove, tako? Opremamo stanove, to da. su stanovi, ko će da bude smestен u ti stanovi? Pa bit će smešteni oni izlagači Aha. na Expo. Svi koji pripremaju i paviljone, ali i oni koji, mislim i koji posle izlažu, koji su tu za vreme same izložbe. A vi to prodajete na državi ili kako ide? Šta će posle Expo, gde će da bude ta? Pa ne znam šta će država da uradi posle Aha. sa tim stanom, postoje razne priče sad da će to država da možda nekome da ili će da prodaje, ja to stvarno ne znam, to Da. su stvarno priče rekla A kazala. ova hoteli, kako vam je iskustvo sa hoteli? Jesu zadovoljni? Kakav je feedback? Pa hoteli uglavnom imaju jasne projekte, ali i veoma Zahtevni? pa ne mogu kažem veliki, precizne zahteve. Aha. I uglavnom imaju svoje standarde koje mi moramo da ispunimo i to su najčešće ti standardi negorivosti, sa zavisnosti od nivoa hotela i države u kojoj se radi, moraju da se prate, dosta standarda mora da se ispuni u izradi proizvoda. Tako da nije uopšte naivan posao, Ne, pogotovo daleko od naivan. kada je u pitanju takva koordinacija koja mora da se radi i van države, a opet se odgovara i za montažu i za isporuku i za sve te stvari. Ozbiljne su to projekti. Naročito kad je vreme u pitanje i kad su rokovi u Jeste, pitanje. nekako se najkasnije odluče za nameštaj, građevinski radovi često kasne i tako dalje, i onda kada dođe vreme za nameštaj, onda sve to mora brzo da se rešava i zahtevi su prilično i nerealni u nekim slučajima, ali uspemo to da i izguramo. A koža je ono što je prepoznatljivo kad je Atlas Sofas u pitanju? Pa mi smo krenuli kao Da, proizvođači znam, zato kožnih, pitam. da, i mi jesmo prepoznati kao neko ko radi tu kožu izuzetno dobro, ali opet Aha. tržište nije tako, tržište više ne traži kožu. Odnosno, mi prodajemo možda 75% garnitura u štofu, a 25 do 30% su garniture koje su izrađene u koži. Tako da, Сега, stara je potražnja. Аха, сега, тоа се трендови, како се менуваат трендовите? Знаете, некогаш во мода е кожата, па потоа доаѓаат овие другите материјали, па потоа доаѓа период кога некој ќе каже, оние кои што ги креираат тие модни стилови кога е мебелот во прашање, па пак се враќа кожата. Тоа исто претпоставам и како moda. I isto, i to je lepota našeg posla, što možemo da se negde poredimo i sa modom, ali svakako, evo sad se vraćaju negde 70-80, ja očekujem da će biti neka povećanja potražnja i za kožom ili za, ne mora da bude cijela kožna garnitura, ali detalji da budu u koži i tako da sigurno se to se uvijek se vrti, ne može da se izmisli više. Но има купувачи кои што стрикно сакаат кожа. Da, Hoću kožna garnitura, hoću ova. Oni kaže, koža je koža. pa evo ja sam jedan od tih. Da? Koža je koža. Ja imam kožu u kući, da. Ne menjaš? Ne. Jer jednostavno tako sam i rasla i kože su sada drugačije, kože nisu više. Ljudi posmatraju kožu kao zimi mi je hladno, leti mi je toplo, lepim se i tako dalje, ali više nisu takve kože. Te kože su ručno obrađene, to su mekane kože, to su kože koje su matirane, gde se ne osjeća i ta promjena toplote. Jednostavno, to je za mene, kada pričamo o suvom luksuzu, to je za mene luksuz. A кој е оној кој диктира трендови? Кој диктира трендови во светот на мебелот? To je Italija, definitivno, kao i u modi, tako je i u
nameštaju. Evo sada sam se upravo sam se vratila sa Milanskog sajma nameštaja. Tamo se izbace svi trendovi i onda svet prati šta ide? replicira. Šta ide sad šta je novi trend? Pa sad rekla bih negde 70. 80. da su se malo vratile, te neke retro dizajn. Aha. Da, ima malo i futurističkog, ali uglavnom je taj retro. Onako cevi, vraća se čak i metal, vraćaju se neke boje koje nisu bile aktualne, neke jake narančaste. A to sam primetio i na frižideri, da se vraćaju se one stare frižideri iz 70. Pa upravo se to dešava. Da, onako malo, ali se i tu osjeća jedna tranzicija. Италија е таа која што ги создава и ги диктира трендовите. Бевте на сајмот, што е најскапото во моментот и колку чини? Pa sad je trend, vratili su negde 70-80. taj neki retro dizajn, ima malo i futurizma, Dobro. ali uglavnom su se vratili te neke metalne cevi, drugačije boje, nismo više u zemljanim tonovima, idemo malo hrabrije u dizajn i Crveno? u bojama. Pa nije, čak ima malo i crveno, uglavnom bila je prošle godine ta burgundi boja, ali sad više prelazi u neku narančastu, malo onako jaču boju, ima toga, ima i zelene, ali ajde kada pričamo o bojama, što se tiče dizajna, kažem opet, te neke 70. 80. se baš onako osjećaju, ali tu smo negde u tranziciji iz ovog moderno doba gde je sve prirodno, oble forme, to je bilo aktuelno već godinama, sada opet ulazimo u neku malo oštriju formu u kombinaciji sa tim cevima, da kažem. Eto, И што е најскуплje било у Милано? Najskuplje, pa sad. Од до. Има нешто 50.000 евра, 100.000 евра? Sigurno da ima. Da? Sigurno da ima. Sad, ne bih znala koji brend, ali kad pričamo o brendovima koji se bave tapaciranim nameštajem, pa ima sigurno garnitura 30-40.000 eura. Sad, ako su i veći konfiguracija, to su i značajno veće cene, a ima i oni koji sada rade neke kombinacije sa mermerom, recimo, koji sa izuzetnim obradama, pa te cene idu i mnogo više. А хотели, rekli ste da su preciznije. Oni ostaje ta standardizacija, ona kliše ili menjaju se i oni? Da bude moderno, futuristički, da... Pa menjaju se, mislim, postoje neki Znate, nije ona troset, dvoset, fotelja, onako... Menja se dizajn, sve se to osjeća. Mislim, oni moraju da ispune neke svoje standarde dizajna, ali onda polako prave taj korak, ka nekom drugom dizajnu, menjaju svoje standarde i onda to rade postepeno, jer ne mogu da previše pobegnu od svog identiteta. A kad je ofis ili kancelarija kad je u pitanje? Pa sad, biznismeni kako razmišljaju? Pa mi sad manje opremamo realno kancelarije, da. Da? Mi manje opremamo kancelarije zato što naš nameštaj je tapaciran nameštaj koji je negde udoban. Vole recimo muškarci, biznismeni vole one Chesterfield garniture, one standardne, sa onim dugmićima, to je nešto što onako je odiše muževnošću. Сега малку говоревме, ова е стил, уметност, ова не е само мебел за кој што зборуваме, така? Шта продајемо? Продајемо стил, продајемо уметност, продајемо емоција, šta prodaje? Pa sve to. To je mebel, da, to sve je predmet. Mi imamo neke temelje koji tu stoje čvrsto, ono o čemu sam pričala i u smislu tradicije i trajnosti i kvaliteta koji kad pričamo o nekim luksuznim brendovima to se i podrazumeva, to nije nešto što je potrebno komunicirati. Ali dalje to ide stvarno u umetnost, u stilu, u jednostavno prodiraju način života. Тенка ли е границата помеѓу луксузот и кичот? Pa, da. Има некој кој што е онако, Да. нешто не екстравагантно, туку ексцентрично, а може да изгледа кич, а да е пуно скупље.
Pa, dosta su ljudi kupovali za svoje stanove da bi gosti vidjeli. I onda je stvarno ta tanka granica između luksuza i kiča. Ali opet mislim da se to malo i menja, malo da smo se povukli u sebe i da je to drugačije da se menja i sama zajednica na našim tržištima. Разговорот го почнав со најавата дали луксузот може да се купи или се создава. И едно и друго. Само да ми vratite. Создава, šta беше? Разговор смо почели дали луксус може да се купи или да се креира. И ко одлучuje šta je ukus, a šta je, evo da kažemo, skupa greška? To je sam kupac ili? Pa ja bih rekla da da. Da je kupac taj koji na kraju sve odluči. Jer mi smo tu da pratimo te tržišne kretnje i želje kupaca i da se tu malo prilagođavamo, a opet da ne odemo od našeg identiteta. Кога ќе дојде купувач, како приоѓа вашиот вработен? Како приоѓа оној кој е ваш запослен? Они знаат тачно, прво питају купац šta hoće, kako da izgleda dom ili kakav je pristup prema? Pa u prodaji samoj. U prodaji, da. U prodaji, ali kako u prodaju u salone? Da. Dolazi kupac i kaže, i onako gleda, sad on ima novac da potroši, ali... Najčešće je došao sa idejom jednom već, najčešće je nešto video i želi to da ima kod sebe. I onda je potrebno da imamo jedan pristup personalizovan da bi vidimo da li te zaista njegove želje se uklapaju u koncept koji oni imaju u svom stanu. A ima nekako dođe bez ideja? Ima svakako. Pa mu preporučiš ovo. Ili neko dođe sa idejom pa da mu promeniš ideju. I upravo to. Često se dešava da se ta ideja promeni u stvari da kupac ni sam nije svestan šta mu je zaista potrebno, odnosno šta će u njegovom stanu najbolje da odgovara. Mi danas prodajemo dosta i preko arhitekata i dizajnera interijera. To je to, kad pričamo o ciljnom kupcu, ne pričamo samo o tom krajnjem kupcu, moramo pričati i o njima koji su nam veoma važni u tom lancu. Oni jesu jedna grupa koju mi targetiramo i do koje želimo da dođemo. Atlas, Sofas, kade se границите? Pretpostavljam, не таргетите, туку плановите се прават години и години нанапред. Pa mi napravimo После petogodišnje. Expo повторно nešto novo. Da, mi pravimo petogodišnje planove, međutim petogodišnje planove u vreme ovih brzih promjena prosto nije moguće ispratiti, pa se ti planovi revidiraju na 2 do 3 godine. Postoji jedna misija, na primjer posljednja misija nam je od 24. do 27. godine, koja je vrlo precizno definisana, gdje smo i odredili neke ciljeve za taj period, pa sad je imamo već i nove planove za naredne godine koje dolaze. И сега колку балканските купувачи, бидејќи сте работили, ве споменавте и за Мерцедес и Швейцарија, Германија, колку каскамо зад една Швейцарија? Дали се они толико напред или они се помоćни? Ne. Ranije, na primjer, ajde sad vratit ću se na Italiju, mislim, zato što je to prosto tržište koje diktira trendove, pa je dobar pokazatelj. Ranije kada se nešto pojavi na Milanskom sajmu, kod nas se pojavi posle 4 godine, 3, 4, 5. Danas već ljudi očekuju da se to desi kod nas posle 1 do 2, maksimum. Maksimum, znači do 2 godine, a i to je neki dug period. Ретро стил е, или оној винтаж стил, они su uvek popularni. Ili grešim? Ne, nije. Bio je sad jedno vrijeme nekih oblik formi, organskih formi, to je bilo vrlo aktuelno i gde su se izbjegavale i metalne cevi, čak i gde je drvo bilo u nekim manjim količinama, ali sad se već sa promjenom stila to, kažem opet, kada se menja trend,
to malo se vidi u stvari nedostatak trenda, ako me razume. Zato što je u tom periodu tranzicije neko ostane na prethodnom, a opet dolaze neki sa novim idejama. Ali mislim da je to taj retro stil posljedica u stvari 100 godina Bauhausa koji se od pre 2-3 godine kad je bila 100-godišnjica i gdje su se svi lepili na te heritage istorijske kolekcije i prosto su ponovo otkrili taj dizajn 70-ih i 80-ih godina. Generalno, Balkanците се повеќе помодари, више со помодари, хочу да биде у тренд, хочу по свака цена да имају оно што е, не знам, скуплje или ono što je aktuelno ili? Pa, mislim, ja nekako ne volim da generalizujem, svi smo mi različiti, da. Pa dobro, ali постои она помодарска жица, како да кажем. Знаете, neko će da vide nešto i onda svi... I onda želi, svi. da. Imali smo mi kupaca koji dođu i evo jedan vrlo interesantan slučaj. Došli su kupci, par, vidjeli su garnituru kod svojih prijatelja, imaju već našu garnituru i kažu mi hoćemo takvu, ova nam izgleda prelepo i tako dalje, zato što je to garnitura njihovih prijatelja. I mi smo rekli, ajde pokažite na šta vi imate, šta je to kod vaših prijatelja i uspostavilo se da je to ista garnitura koju oni imaju samo u drugom materijalu i drugim, prosto nisu ni svesni šta imaju i čime raspolažu, tako da ima i tog pomodarstva, ali ja nekako idem sa verom da se to menja i da opet ljudi drugačije posmatraju sve to. Dobro. Драго ми е што Атлас Софас е во Македонија. Предпоставувам ќе имаме и бројки. Македонија има луѓе. Јас предпоставувам да има и потенцијал за, ајде да не кажем луксус, али за поскупли и по-квалитетни. Ви сте рекли што очекивате од Македонија, па предпоставувам да ќе тој да се оствари. Sigurno, mi imamo jedno sjajno partnerstvo ovdje na tržištu, mi smo zaista presrećni zbog toga i verujemo zaista u potencijal tržišta i verujemo da je Atlas nešto što je zaista nedostajalo ovdje. И сега, тоа што ќе го има во Белград, ќе го има и во Македонија, или тоа што ќе го има по Швейцарија, по Германија, ќе го има и во Македонија? Naša ponuda je svuda ista. Tako da nemamo mi neku razliku kad pričamo o tom krajnjem kupcu i o maloprodajama, ali franšize su mesta gde imaju najbolju ponudu. Gde uvek dolazi prvo nova kolekcija, znači prvo Beograd je po prirodi jer smo brend iz Srbije, pa tu ide i promocija, ali posle toga odmah stiže u Makedoniju sada, pa onda tek na ostala mesta. A imate poseben način na transport ili ne? Pa klasično, mislim, nema šta. Ne, pakovanje zato što su vrlo, je pospecifičan. Što se tiče pakovanja, da, vrlo smo tu obazrivi i tu mora da se pazi, ali što se tiče transporta klasično idu kamioni, to je sve regularno. Pa dobro, kamioni da, ali pretpostavljamo pakovanje verovatno treba da bude i da se ne ošteti nešto, zato što je... Ne odgovara nikome, ni nama, ni našem kupcu koji je veleprodajni kupac, franšizer, svejedno, a naravno ni krajnjem kupcu koji bi morao da čeka da se neka greška ispravi. Generalno, koliko mesečno proizveduvate garnituri ili bilo što, kako fabrika? Sad u brojkama nam je malo nezgodno reći. To je zavisno od potražnja ili? Pa, imamo mi sezone kada ide više, mada sada kada je Expo smo konstantno puni, ali recimo kad pričamo o krajnjem kupcu, mart, april, maj je period kada proizvodimo više i naravno kraj godine tamo od septembra do decembra, hvata i već januar, zato što je sam nameštaja u Beogradu u novembru, oktobru, bilo prošle godine, ove godine u novembru, malo se menjaju datumi, ali tada nam je i najveće prodaje i tada jednostavno ljudi najviše kupuju u tom novembru. To se periodi na renoviranje ili ne?
Pa, И има неки период кад се реновира онака као, знаеш, као da, кад радиш pa ајвар за тој ima u naravno, septembru. to je ono kada se sređuje letnja garderoba i stavlja zimska ili kada se sklanja zimska i sređuje. Kad su ljudi prosto u tom nekom periodu promene sezone, Aha. tada vole i da renoviraju, ali robujemo i tim nekim potrošačkim navikama kada su akcije, tada se dešavaju i isto te promene. Da li je to Uskrs, da li je Black Friday, uglavnom ljudi su navikli da u to neko vreme kupuju. Sad i kada nemamo mi akcije, opet postoji neka navika da se tada izvršava kupovina. И сакам уште ова да прашам, во овој бизнис на скапи парчиња, на скап намештај, колку пари врати овој бизнис генерално во светот? U svetu? Генерално у свет, колку врати? Sad ne znam u brojkama u svetu. Znam da u regionu 100 miliona eura sigurno. I da Ovo je bivša Jugoslavija? Bivša Jugoslavija, da, ali da je čak imamo potencijal koji nije iskorišćen. Imamo dobru sirovinu. A Може sad да иде kada- више? Sigurno. Од 100 милиона? Sigurno. Nama nedostaje samo taj moment edukacije i aktiviranje dizajn zajednice, u stvari stvaranje te neke dizajn zajednice i možda bolje organizacije. Mi treba da koristimo resurse jedni od drugih. Jer i Bosna i Hercegovina imaju neke svoje prednosti. Hrvatska je recimo tržište koje je najbolje edukovano. Srbija ima neko znanje koje možda i ne koristi u dovoljnom kapacitetu, koliko bi u stvari moglo. Ja sam fascinirana načinom na koji Italijani rade. Oni, na primjer, svi brendovi su u jednom distriktu, svi su u jednoj zoni. I za sve te brendove šafovi se proizvode u jednoj fabrici. Geštele se proizvode u jednoj fabrici. Sunđeri se proizvode u jednoj fabrici. I to je jedan cirkularan proces. Svi uzimaju jedni od drugih i zajedno radi rast. Ти радиш што, ти радиш што, ти радиш што. To Ти nam, склапаш, ти... to nam malo fali. Aha. To nam malo fali da bismo bili konkurentni sa cenama na tržištu, jer šta im, sad ja ulazim u neku filozofiju, ali to je nešto što mene i veoma interesuje. Mi kao tržište bivše Jugoslavije, Evropa očekuje od nas kinesku cenu, a kvalitet evropski. I mi uvek imamo tu jedan problem što mi ne možemo da postignemo te cene koje Kinezi mogu da postignu. I upravo, mislim, i to je da je posljedica upravo ovoga o čemu sam pričala, svi rade za sebe. Možda kad bi se uvezali bolje i proizvodno, ali sa druge strane i kad bismo pokrenuli tu neku dizajn zajednicu, kada bi prosto radili više i na sopstvenim brendovima da bi to moglo da se pokrene, jer traže dizajn, traže evropski kvalitet, ali i cenu kinesku. I mi na tome moramo da radimo grupno. Кога ќе продадеш на некого гарнитура од 5000 евра, се чувствуваш убаво? Како се осеќаш кад продадеш некоме нешто 5000 евра? Какво е чувство? Pa, mislim... Нормално или? Normalno, mislim. Ja volim prodaju, ako se ne bavim direktno prodajom, ali volim taj osjećaj da je čovjek izašao zadovoljan i srećan. I uvek sam i u blagoj strepnji kako će reagovati kada to dođe kod njega, jer najčešće naši proizvodi kada se prodaju se tako što se prodaje proizvod koji mora da se zamisli. To nije proizvod koji je već u salonu, nego se promeni malo konfiguracije, promeni se dimenzija, promeni se boja, mebel i možda ta nijansa baš nije ono što su oni zamislili. I tu postoji jedna doza strepnje. Ali je lep osjećaj, izuzetno lep osjećaj. I često sa tim ljudima ostanem i u nekom kontaktu i čak imam nekoliko prijatelja koji su krenuli kao kupci Atlasa. Благодарам многу што бевте дел од ова возење, јас ќе кажем, во бизнес класа. Неверојатна приказна, која што почнува со 3 вработени во Ужице, ако не се лажам, малтене од гаража за денес да стигнете до бројка од
120-30 вработени со неверојатни проекти зад вас реализирани и драго ми е што Атлас Софас конечно е и во Македонија. Сакам многу успех. Hvala, takođe hvala puno na pozivu, zaista je bilo zadovoljstvo gostovati u vašoj emisiji. Благодарам. Ема Цветковиќ, директор за стратешко планирање на Атлас Софас во бизнис класа, копродукција на Diners и продукција 10. Вам почитувани ви благодарам што бевте со нас. Не заборавајте лайк и сабскрајб на YouTube каналот Мишко Иванов, социјалните медиуми Facebook, Instagram. Се гледаме повторно за 7 дена. Довидување.